We cannot talk about integration in the theme and not talk about the African Union. Uyu ni umugabo uhagurukiye kurwanya zamatsi ibihugu zikorwa n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi ku mugabane w'Uburayi, Amerika ndetse n'ahandi hose bashaka gufata Afurika uko bishakiye. Ibi ngibi bahora byamagana umunsi ku munsi. Imbwirwaruhame z'urudaca zihora zibasira abazungu bashaka gufata Afurika uko biboneye bakayikoresha ibyo bishakiye. Ibi ngibi yarabyanze. Bamwe bari kumwita Toma Sankara w'ahazaza, Nelson Mandela ushaka ubwigenge bwa Afurika. Uyu mugabo baherutse kugerageza kumwica ubwo bakoraga igitero kigana ku ngoro ye nka perezida, ariko byaje kuburizwamo birangiye iki gitero kitamuhitanye. Uyu nta wundi ni kapitene perezida Ibrahim Traore wa Burkina Faso Ouagadougou. Mu minsi yashize yifatiye ku gakanu umuyobozi mukuru w'ingabo za Amerika zishinzwe Afurika Langley amuha ukuri. Uyu muyobozi buracira na yamira. We oppose this. Uyu munsi muri kurwanira ubutaka bwanyu, aba bantu bagatangira guhimba inyito bagamije kubaharabika. Ibi turabyanze, ntituzabyemera. Mukomeze kurwanira ubutaka bwanyu, nibwo bukungu bwanyu aba bantu bashaka. Ni zahabu yacu, nta mabuye y'agaciro yacu bashaka. None se ni gute bimura imidugudu yacu yose bagafata ubutaka bwacu? Tuzarwana, twisubize ubutaka bwacu, ubukungu bwacu ni ibyacu, nitwe tuzabibonamo inyungu n'abana bacu. Bagira ngo mumenye ko intambara ariyo kudukura mu bucakara n'iy'ubwigenge bwacu. Mugomba gukomera ntihagire ababayo. It's for our independence. Kapiteni Ibrahim Traore uyobora Burkina Faso kuva muri Nzeri 2022 ubwo yakuragwa ku butegetsi. Lieutenant Colonel Paul Henry Sandaogo Damiba aherutse kwamagana ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi bikomeje kwivanga mu buzima bwite bwa Afurika. Asobanura ko icyo bishaka ari uko abanyafurika bakomeza kuba abacakara babo. Uyu musirikare w'imyaka 37 y'amavuko akaba na perezida Burkina Faso yagize ati bashaka gukomeza kutubona turi abacakara, ariko iki ni cyo gihe cyo kubereka ko twibohoye. Kapitene Traore yasubizaga umuyobozi w'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishinzwe Afurika ubwo abadepite bavugaga ku mutungo kamere ukomeje gukoreshwa nabi n'abayobozi bo ku mugabane wa Afurika. General Langley yagize ati ndabibona kandi sinabura kubyamagana. Muri Burkina Faso zahabu zifashishwa mu kurinda ubutegetsi bwa gisirikare. Akomeza agira ati hari ingero nyinshi cyane. Aya magambo ya General Langley yarakaje benshi muri Afurika biganjemo abaharanira ubumwe bw'abanyafurika barimo abanyamuryango b'ishyaka FAF riharanira ukwishyura ukizana muri Afurika y'Epfo bayoborwa na Julius Malema. FAF yagaragaje ko Kapitene Traore yaharaniye ko zahabu zo muri Burkina Faso zifashishwa mu nyungu z'abaturage kandi ko yagerageje kurwanya igitutu cy'ibihugu bifite amatwara ya gikoloni. Ati twamaganye uburyo uburengerazuba ukomeje kwivanga mu buzima bw'ibihugu byo muri Afurika no kugerageza kugenzura umutungo wacu. FAF ishyigikiye umuhate wa Kapitene Traore wo gukoresha zahabu ya Burkina Faso mu nyungu z'abaturage bayo no kurwanya igitutu cy'abafite amatwara ya gikoloni. Tariki ya 21 Mata 2025 Minisitiri w'umutekano wa Burkina Faso Mamadou Sana yatangaje ko abashinzwe ubutasi batahuye umugambi wo guhirika ubutegetsi bwa Kapitene Traore wateguwe n'ababa muri Cote d'Ivoire. Itsinda ry'abasirikare bahawe akazi ko kugaba ibitero ku biro by'umukuru w'igihugu cya Burkina Faso. Ibyo byose byabaye tariki ya 16 Mata 2025. Ababyihishe inyuma hanze y'igihugu bose bari muri Cote d'Ivoire nk'uko twabivuze. Kenshi ubutegetsi bwa Kapitene Traore butangaje ko bwaburijemo umugambi wo gukuraho no guteza imvururu muri Burkina Faso muri Nyakanga no mu Gushyingo 2024. Bwasohoye amatangazo busobanura ko abakekwa bari gukurikiranwa. Bigaragara ko Kapitene Traore atizeye umutekano we nubwo afite abamurinda nk'umukuru w'igihugu, kuko igihe icyo ari cyo cyose mu ruhame aba afite imbunda yo mu bwoko bwa pistoli. Mu muhango w'irahira rya Perezida John Mahama wa Ghana wabaye muri Mutarama 2025, Kapitene Traore niwe mukuru wenyine w'igihugu mu marenga 20 witabiriye uyu muhango afite imbunda. Ubundi Kapitene Traore afatwa gute?
nubwo General Langri yamushinjije gukoresha zahabu za Burkina Faso kugira ngo agume ku butegetsi. Ibinyamakuru mpuzamahanga byo mu burengerazuba bw'isi bukamwita umunyagitugu, abaturage be baramushima. Ubwo yarahiriraga kuyobora Burkina Faso yasezeranyije abaturage ko agiye guhangana n'ibikorwa by'iterabwoba bibangamira umutekano w'igihugu, akubaka igisirikare, urwego rw'ubuvuzi, agateza imbere imibereho y'abaturage, bikorwa remezo. Akijya ku butegetsi, uruzinduko rwe rwa mbere mu mahanga yarugiriye muri Mali, aho yakiriwe na Colonel Assimi Goïta. Aba bombi hamwe na General Abdurrahman Tahini wa Niger bafatwa nk'ibicibwa muri politiki mpuzamahanga bazira kuyobora ibihugu bataratowe. Guhezwa muri politiki mpuzamahanga n'akarere nibyo byatumye bashinga ihuriro AEC, Alliance d'État du Sahel, rigamije ubufatanye mu guhangana n'abafite umugambi wo gutera ibi bihugu bagamije gusubizaho ubuyobozi bakuwe ku butegetsi. Icyo gihe ibihugu byabo byahise biva mu muryango wa CEDEAO. Kapiteni Perezida Traore yashyize mu maboko ya leta ibirombe bibiri binini bya zahabu byagenzurwaga n'ibigo byigenga, ahagarika kohereza ku mugabane w'Uburayi amabuye adatunganyije, atangira kubakisha uruganda rufite ubushobozi bwo gutunganya toni 150 za zahabu ku mwaka. Nk'uko ikigo Institute for Security Studies kibivuga, mu rwego rwo gushaka ibyakwihutisha ubukungu bwa Burkina Faso, Kapiteni Perezida Traore yashinze ikigo gitunganya ipamba, yubaka ikibuga cy'indege cya Ouagadougou Donsine, yongera gutangiza Air Burkina, ubwubatsi bw'ibikorwa remezo cyane cyane imihanda. Kapiteni Perezida Traore yaguze ibikoresho byo kubaka, atanga akazi ku benjenyeri bo mu gihugu cye. Yihaye intego yo kubaka imihanda ya kaburimbo ifite uburebure bwa kilometero 5,000 ku mwaka. Nubwo hari ibikibangamiye Burkina Faso mu gihe cy'ubutegetsi bwa Kapiteni Traore, bigaragara ko ubukungu bw'igihugu bwakomeje gutera imbere. Amafaranga umuturage yinjizaga yavuye ku madolari 2,489 agera ku 8,827 muri 2023, nk'uko raporo ya banki y'isi ibyerekana. Kanama 2024, umuvugizi wa guverinoma ya Burkina Faso Jean-Emmanuel Ouedraogo yatangaje ko ubuyobozi bw'igihugu cyabo bwafashe icyemezo cyo gusesa amasezerano y'ubufatanye mu bya gisirikare cyagiranaga n'Ubufaransa. Gusesa aya masezerano byakurikiye gusezerera ingabo z'Ubufaransa zari zimaze imyaka myinshi muri Burkina Faso. Gusa Ouedraogo yavuze ko bidasobanuye ko umubano w'ibihugu byombi washeshwe. Abanyafurika ndetse n'abandi bose bafite aho bahuriye n'iterambere rya Afurika bamushyigikiye, bati impungenge z'uko ibihugu byo mu burengerazuba bishobora kuba bifite umugambi wo kumwikiza, nk'uko byabikoreye Colonel Muammar Gaddafi wayoboye Libya mu gihe yari afite imishinga yashoboraga gutuma Afurika irushaho gutera imbere ndetse no kunga ubumwe. Mbere y'uko Colonel Gaddafi yicwa mu 2011, yatanze igitekerezo cy'uko hashingwa Leta Zunze Ubumwe za Afurika ikagira imiyoborere imwe ndetse n'ifaranga rimwe. Byashoboraga kwifasha kugira ubukungu butajegajega ntibijyanze amaso inguzanyo z'urudaca zivamo. Nyuma y'ubutegetsi bwa Colonel Gaddafi, ubukungu bwa Libya bwasubiye inyuma mu buryo bugaragara, imibereho y'abaturage ijya habi. Muri 2010, umuturage wo muri iki gihugu yinjizaga amadolari 12,600, aramanuka agera ku madolari 6,728 muri 2023. Ese na Kapiteni Ibrahim Traore, Perezida Burkina Faso, byaba ari ukungu ko byazamugendekera? Reka twizere ko atari ko bizamugendekera, ahubwo imigambi ye n'ibitekerezo bye akomeze kubishyira mu bikorwa abanyafurika bakomeze gutera imbere. Byo gutegura kino kiganiro nkana kikugezaho ndi Kwizera Elize.